panya atong kara ng pay wen kuna pagkuna kaini program tikista kuna khbimaini Sapa miércoles hina chaya kamuiko wasi kuchisma songo kuchisma wata ikuna pana ikuna Tikista kuna Kausachun katikistakuna Kausachun de canatura Akumayo Kausachun No kaikopas charamiko Akumayo llaqtaman de pacha punchucheo Chulucheo kuna panaykuna chiripeo kuna panaykuna no kaikopas charamiko Kosisqa wasikichis hinagaqtenqa qallarisunchis Dios taytansmanta mañaykuspanchis hermano binancho personaykipas mañaychiwayku amahina taytanchis señorman Santo Espirituta konampas mañaykusonski programanchis katikistakuna rimayñin ñawpaqman puririchinanchispaq wayqay Dios yaya, Dios llore, Dios Espíritu Santo, sotimpi hinata cacho Jesús. Yayay kokan mi hanak pachata kay pachatawan kamarkanki. No kay kopas wawaykikuna makiki ruhaskan sonkoyki huaylos kantak mi kayko. Llapa kamas kaykita churarkanki runata servinampak sumakta kausanaykopak. Kusi sonkowan yopaychaykiko kay musuq unchawta kalarachiwasqaykikumanta. Mañakuykikutak saminchaynikita yanapaynikitawan. Chaywan llapa llank'asqayku qampa kamasqaykita tukunanpaq hinallataq llapa yuyaykusqayku rimasqaykupas munaynikima hina kananpaq Jesucristo apuykurayku hinataq kachun Jesús. Yayayku hanaq pachakunapi kaq sutiyki yupaychasqa kachun qhapaq kayniki noqaykuman hamuchun munayniki rurasqa kachun imaynan hanaq pachapi hinallataq kay pachapipas Punchawnikuta antaykota kunan qowayku huchaykutari pampachawayku imayna nuqaykupas nuqaykuman huchaykujkunata pampachaykuq hina amata kachiriwaykuchu wataqayman urmanaykupaq llallinaq tukuy manalinkunamanta q'ispichiwaykuq hinata kachun Jesús much'aykusqayki María Diospa graciawan juntasqan kanki apunchis Diosmi qanwan warmikunamanta qullananmi kanki Wisaykimanta paqarimo Jesús wawaykiri qullanantaq a Santa María Diospa mama noqayku huchasapakunapaq Diosta mañapuwayku kuna wañuniyku pachakunapipas hinataq kachun Jesús Gloria yayapaq churipaq Espíritu Santopaqpas kachun imena ñawpaqpas karqan kunanpas wiñaypas mana p'uchu kayniyuq pachakamapas hinataq kachun Jesús qullana Dios yayaq Dios churiq Dios Espíritu Santo sotimpi hinataq kachun Jesús Ave María Purísima sin pecado concebida chayqaykuna panaykuna munayta taytanchisman kunanqa ña achuyurukunchishña taytanchista napayrukunchishña waykuna panaykuna hinakaqtinqa kunan p'unchay kakushanchis miércoles p'uncha sapa miércoles hinaya huk miércoles taqrik huk hermanos kunantaq compañía machasons waykuna panaykuna kunan miércoles qariki Akumayo llaqtapiya chayqa Akumayo Decanaturaman tarik huk kunapipas hamullanqakutaqa faltashankurik Kikijana Cusipata Acupilla Acos no sé llapan sangararachi kunamantapas ña hermanos kunarik pumakanchimantaq hamu Dos waykuna panaykuna hinakaqtinqa kunanqa qallarinanchispak napaykusunmancha waykay Javier amahina napaykusunchis pikunata napaykusunchis parrokunchis napaykusunchis taqay Decanatura Akumayupi awara waykay amahina napaykusunchis Gracias, hermanos, hermanas. Taitans, primero tanapayos, kamahninjista, konan tale alin tutakacho no kanspa. Primer lugar, no kanapayos, hatong umaye, obisponjista, Daniel Richard Alarconda, Hinayata, Kepi Michesneco, Padre Bernardino Turco Paita, Napayagosa, Hinayata, no kanapayagona, Akumaya, Decanatura, Padre Jorge González Acuriota y Padre Olger Tawan.
llapayan catequista masiykunata kaya akumay llaqtapi nuqa napaykuni tukuy sunquywan taytanchispa munayninman paykunapas ñaypaqman purinakupaq hermano chayllata nuqa napaykuyni kaman. Kusa wayqay Javier, wayqay benanshu personaykipas napaykuynikita chashkiruksaqku uyarimashanchis llapan internet ujuntapis radiokuna ujuntapis. Bueno, ancha munasqa wayqiykuna panaykuna imana alillanchu nuqapas huk hatun kankaray napaykuyta apakamukichis sapankaykichisman decanatura Akumayuq sutinpi llapallaykichispak hatun karay napayku, en especial gracias a nuestro director de la Escuela de Catequesis, al Padre Bernardino, hinallataq gracias equipo de trabajadores, chayman qhipanman napaykullanitaq ari, gracias a Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, nuestro hermano Lizardo Estrada Herrera y todos los presbíteros de las diferentes decanaturas del Arquidiócesis del Cusco. Hatun napaykuyta chaskiykuchis Akumayu llaqtamanta pacha Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Hinallataq wayqiykuna panaykuna los desde provincias del departamento Cusco nisqapi tuparisinchis chayqa qankunapaqpas hatun kankaray napayku wayqiykuna panaykuna imaynallan nuestros hermanos de Acomayo imaynay alliancho maqllachu walaqchachku akapankichis haqay distrito Aco Sangarará, a ver Pomacancha, Copía, Mozoqllaqta. Ahí están nuestros hermanos de Quiquijana, Cusipata, pertenecientes a la decanatura de Acomayo. Chaymantapas imaynalla wayqiykuna panaykuna decanatura de Quispicancha, nuestros hermanos de Urcos, Guaro, Andahuaylillas, Qafqa, Alillancha, para todos nuestros hermanos de la Quebrada Honda, para todos nuestros hermanos de Paucartambo, ahí están nuestros hermanos de Colquepata, Huancarane, imaynalla alillancha wayqiykuna panaykuna. Chaymantapas napayku para todos nuestros hermanos de la provincia de Anta, decanatura de Anta, para todos nuestros hermanos de la decanatura de Paruru, alillancho wayqiykuna panaykuna qankunapaqpas nuqawanqa tupancha sapapuncha unesqa, nuestros hermanos de Pilpinto, nuestros hermanos de Umacha, nuestros hermanos de Siwina, Archa, qankunapaq napayku kunanqa nuqapas que Radio Interreme son conta napaykuyta tarpaqachikamukichis. Ahí están nuestros hermanos de San Sebastián, San Jerónimo, en Alto Cosco, y Menele Cacapuanquichis, Canconapagpas, Napayucuy, Che Capitacho, Maetacho, con Carasiano, Hojo Departamento Cunapi, Cashanquits, Canconapagpas, Munasco, Econay, Panayconay, Llapachilaquichispag, Napayucuy. Gracias, Valentín. Siempre Llapachilaquisajone. Huayque Santiago Personagips, Napayucuy, imagina, con de Periquipay, compañía Ochanges, Kai, Rascanacuna, Huaycuna Panaycuna. Gracias, hermano Valentín. A ver, en primer lugar agradecemos a nuestro Señor Criador Altísimo, la siguiente a nuestro director, al Padre Bernardino, y a todo el equipo de Escuela de Catequesis, Sapa miércoles, aquí programa no canse los serinches, ya pa yankupak no saluda kuni, ya pa hermana Rosemary, personal que hermano Valentín, ya para que equipo trabaja con data, saludar y con hermano Valentín. Gracias, Huaycay, Chinata Kayariamushans, Kunan Kawakuna Punaykuna, Yoxeriamushanjes Pas, Takchat Alabanza, Huaycay, Amagina, Kunan Kamashkeramjasonchi, saber Kunan, Yoxeriamushans, Radio Caliente, Sun Corurchanta, Geneta, Radio Poder Huayna, Auri Yachtapia, Semandapsrik Radio Ausangate, Inke Yachtap, Huaycuna Punaykuna, Okungate Yachtapi, Alianch Coxanquis, Chirichu y Minachampas, Radio Ilari, Akay Quebrada Onda, Chiveps, Uyamachanches, Radio Santa Lucía. Akay Huancaran el Yachtap, Radio Municipal Echarate, Yunca Ojopepas, Loruchacuna, Monuchacunaps, Tosiamshan, Huaycay, Benancho Checa, Tosuirosons Conanca, Taitanjespa, Alabanzampe, Huaycay, Benancho, Amagina, Conan Tosuirosons, Puni, Coses Cataitanjesman. Cristo jamorte, Cristo cotemorte, Cacastomico, Orco conape, Cacastomico, Orco conapas, Dios amonanta, Casena conacaca, Tupica y pachapi, Ricos calanchi, Tupica y pachapi, Ricos calanchis.
pascancapa kay pachapikan. ¡Que viva, que viva! ¡Cristo ¡Que viva! Rey! ¡Que reine, que reine! Cristo Hamaktika, Cristo Kutumohtika, Kastumiko, Orkokonapa, Kakastumiko, Orkokonapa, cielo pichas capas, takarika monkas, inti pasquilla, tutaya pungkas, inti pasquilla, tutaya pungkas. Cristo murió por nosotros, resucitó, aleluya. Cristo Hamaktika, Cristo Kutumohtika, Kastumiko, Orkokonapa, Kakastumiko, Orkokonapa. Señor Cajamoca, Jesús Kutumohtika, Manapika Maipa, Yachaskan Oras, Manapika Maipa, Yachaskan Oras. Eso, vamos. Kususo, kusikuyo ay ikuna po na ikuna. Dekanatura de Akumayo, kay piñachera muy kay ikuna po na ikuna. Cristo Hamaktika, Cristo Kutumohtika, Kastumiko, Orkokonapa, Kakastumiko, Orkokonapa. Pisilan lang tiempo, pucho kay punchopa, imana na wow kay panayan, imana na wow kay panayan. Siempre saludando a todos nuestros hermanos de las diferentes decanaturas del Arco desde el Cusco. Para ustedes, vuestro hermano de Nancio, Taracaya Quispe, desde la decanatura de Acomayo, presente. Causachum catequistacuna. ¡Causachum! Saludos para la hermana Rosmire Santa Cruz Jamanca, allá en la provincia de Anta, comunidad campesina de Mantojna, Maipi Panale, con Caracapsegui. Chiricha, chiricha. Cosisca, Kakushansis Konanwata, año de las asambleas sinodales parroquiales e institucionales, Nespataja Konaponeguna por Rishanges, que Watapeca Kushkapuri, sinodalidad, Nespanwakikona Poneguna Konanka, Dios Taitayas va a sementar Konan, uy, Ariel Sons, maquille, pero. Wakona panay ko nung kayo ko ipiriya kami ka konang tema gasyan rik rekustai kijes mana oracham pa la vista puriri shane ke bautismo man tawai ko na panay ko remaire amuson simre ke bautismo peka ho familia ya kapons no kanjas Dios pakwawan pon cheka konang kawai kay mana tiyaer sa kono kayo ko persona ke nyawin chera pangi ko Dios taitanjes paksementa. A ver, William pa kay imasita tang nyawin chamsonjes. Bueno, chamunasco panayconay areno kaiko kay pisi wilakuita pam sharaiko kay bautismo nestamanta chamunasco kaikona panaycona checa listo kashankiches checa anotar kuche kashan meriki Evangelio según San Mateo capítulo 28 versículo 16 hueukay panay hasta 20. A ver, una vez más, Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 16 a 20. Checa keimi kei Evangelio San Mateo kalkaskan kartamanta iñawinchamus waikona panekona kankunawan kuska. Cheimi Jesuska chunka jognio yachachiskankunaka Galilea provinciaman rerkanko. Jesús papaykonata ninankupaj kamachiskan orkoman. Hinan chaypi
Jesús ta rikuspa yupaycharqanku, wakintaj ichaqa iskayararqanku. Chaymi Jesusqa paykunaman asuykuspa nirqan, Dios me qowarqanchis tukuy ati, hanaq pachapipas, kay pachapipas. Chayrayku riches hinaspa, llapa suyukunata yachachimuychis, noqapi inispa sirviruanankupaq, hinaspa yayaq churiq Santo Espíritu sutinpi paykunata bautizamuychis. Qankunaman lliw kamachisqaykunata paykunaman yachachimuychis, kasukunankupaq. Noqaqa qankunawanmi sapa p'unchaw kashasaq, kay tiempo p'uchukanan kama nispa. Ancha munasqa uyaraqni wawqay panay runamasi, kaymi Dios taytanchispa rimayni. Yupaychas qaqachun taytalay. Chinakaqtinqa Dios taytallaspaq seminta uyarirkuns kunanqa tiyayrukuy wayqay, kunanqa entendersun siakay pasajepe rimashawans waykuna panaykuna apostol ninkunanta Enrique Jesús taytans resqa hinaspa waykuna panaykuna apostol ninkunata nishan phaway bautizamuychis Dios yayaq, Dios churiq, Dios Espíritu Santo sutinpi nispa llapan llaqtakunata bautizamuys nispa discipuluyman tukunankupaq nispa nishawans. Chayqa waykuna panaykuna nuqanchis chayar bautismotaqa siempre chashkiykunchis y chay waykuna panaykuna kunan p'unchi chay lectura huk nishumanpirik Dios taytanchis simin k'anchayku washanchis chaymantapas rik yacharachispanchis rikin nuqanchis o nishumanpas rik bautizaruspanchisqa imatan ruwananchis kasqa mas urachanpirik munaychata rimashawan manachu riki hermano Javier personaykipas rik chayta uyarisqanchista rimayrusunman imatan entendemuranki iminan chay bautismo allinchu manachu bautizakuy wayqiy Javier. Hermano Valentín, gracias. Que hermanos que no capsema, es que quienes palabras tamateamos a que bautismo no es canjisca, no canjispa, que iglesia católica canjispa, ancha alinchanen, que bautismo no es primer calle sacramento no es que lapayan cristiano o más iconan chisca lapanjes como católico que en lapanjes bautizaconanjes lapa. Chetanya que Biblia pero que llapa apostol ningunata Jesús nis kamajis llapa suyukunata rispa bautizamejis nispa nisha que anchina nokan cheta nokan que kallari bautismo nis sacramento ta juntanan llapa llaqtakunapi hermano chayiltaras noqari marini kama. Kusa wayqiy riki kunanqa hermano benan personalidad rimaymasunchis kunan p'unchikuna bautisota riki bautismomanta rimarinchik imi mana kunan bautismomanta a veces confundikunku wayqinchikuna unupi punen bautizakuna o si no 30 años Jesucristo taytan sena bautizakuna nispa nishanku wakinkunaqa manan chay bautismukiqa balinchu nispa imaya niwanchis wayqiy entonces mana paycha kunankuna niwanchis pero siempre campokunapi ña haykuyamshankuña hermanoskuna niwanchis confundichiwanchis Jesucristo taytanchis hinan nuqanchis bautizakunanchis nispaya pero ashwanpas wayqikuna panaykuna imata Dios taytanchis siminpi rimashawanchis wakinkunaqa bautismutañas celebranku chaypas celebranco machaywan o si no corte de pelo chaykunawan y mi mana riki aswanpas promovengo riki kay machaykunata hukniypaq riki huchapakapunchis riki chayqaykuna panaykuna chaykunapas imina allinsu kakusha imina kakushanpas chay tapuykusunsia bautismoqa importante hermanos ña niramas riki primer sacramento nispa riki chayqaykuna panaykuna chayqa hermano benan saber chayllaman ch'uyanchay wayku chaymantataq riki taytanchispaq alabanzanata takiaramusunchis riki. Munasqa waqpanaykunay gracias sapanka hukaqnikichis suantuparushanchis chayqa ariki pisirimarillatea noqaykupas apamushayku ichaqa maymi rimananchis munasqay wawqaypanayki bautismo sunqumanta bautismoqa noqanchispaqqa ancha importante sacramento de la iniciación nisqa qallari cristiano kawsaypaq munasqay wawqaykuna panaykuna qillqaq kamachikusqaman hina ari aychamanta nasiq aychallarik siempre espíritu manta naseja espíritu
Entonces, importante en keipi, que kelkaj nisqaman hina, chayrayku riches hinaspa llapa suyukunata yachachimuychis noqapi inispa sirvionankupaj. Hinaspa yayak churiq Espíritu Santo sutimpi paykunata bautizamuychis. Importante wayaqpanaykunay kinsantin semitarimaspa aniki rikunchis noqanchis yayanchiskunaqa bautizanriki. Noqan bautizayki, por ejemplo, Juan, yayak churiq Espíritu Santo sutimpi. Kutichinchis llaqtarunaqa hinataq kachun. Munasqa wayaqpanaykunay bautismoqa hukllan wayaqpanaykunay manan iskay kinsachu. Manan iskay kinsachu. Aska kutipin wawqinchiskuna pananchiskuna wakin t'aqamanta pantachiwanchis. Manan allinchu chay wawachampi bautismo ruway. A veces bautizakumami imena Jesús bautizakun kinsachun guatampi ajnata nispariki. Pero sin embargo, manay allinchu chay. Por ejemplo, Jesús bautizakuynin karqaniki unuman chinkayninqa, lluqsinpuyninpas kanmi rimanapaq manan ajnallachu wayqiykuna panaykuna. A veces maynanpiqa chaytaya qatichikunchis Jesús imaynan bautizakusqanta unoras qayraqni. Entonces mana chay hinachu. Importante rikusqanchisman chay signos nisqakuna rikunchis chaypiriki unuta velachata todo que crisma nisqata wayqiykuna panaykunariki. Entonces chaymi importante, pero responsable kan de verdad tayta mama y padrino chay wawa bautizakusqawan. Caso contrario, manaya valen manchuriki wayqiykuna panaykuna. Maynenpiqa noqanchis tayta mama padrinokunapas preocupakunchis munasqa uyaraqni imata mijunanchimanta, tumananchimanta, o hermano Valentín nisqanhina cortepulton tuparachinchis utukuyta ni importancia tapas conchischo kay sacramento de la iniciación chay bautismo sotiyuqtaqariki hukladoma wich'upunchis. Importante en chay rato wawanchis bautizakuqtinqa piensayukunanchis yuyaykunanchis amaraq mijuymantachu uqaymantachu sino aswanpas wawanchis aychapi kasqan nasimusqanmantariki espiritupi nasisqanta. Hasta wakin kaqkunaqa ña kunan p'unchaykuna yachankuña chay p'unchawta festejakapunku Diospaq iglesia cuerpo kapusqanchis rayku wayqiykuna panaykuna. Ichapas sayk'urushanchis chayqa hermano Valentín tachurisumaraq chaymantataq mataparqsunsirik. Que hay veces manda pach entendenscho anki bautismope yoraq p'achachawaq imaqtantaq wayqiy yoraq p'achachawaq siempre recomendabanchis bautizananchispaq wawanchikkunata. Kay yoraq p'achachaqa nuqanchispaqqa kay huchapa nasqansmanta ch'uyaman tukupusqanchis yoraqman t'ijrapusqanchis. Ajá, huchamanta huqniypiqa riki qhispikapshans bautizakuspanchik. Huchanchis kashan pecado original sumanchik Adán Evamanta hamuqmanta hinaytaq wawachapas huchakumanpas karan riki irqillaqa 5 años 6 años aqnapiq ñaya huchakupakunña paykuna pishillatapas. Pero anchikuna riki chay yoraq p'achachawaq riki. Imanaqtintaq velare. Velaqa kay bautismupi anchayta chaskipushan winaypaq winayninpaq imaraykuchus riki por ejemplo noqanchis tayta mama engendranchis wawata riki hinaqa tayta mama chay huchawan kasya, ¿no es cierto? Entonces Diosta qushan almata. Entonces chaypiqa ch'uyanchakapushan ñak anchayta tarpusun cristianoman tukupun chayqa Diospaq wawanman chayrayku velach importante. Claro, tayta nispuna noqankanik anchayqa nispa y waykuna panaykuna maypachachus irqchapas riki cristianoman tukupunchayqa wawachapas bautizakamunchayqa ñaya paypas Dios taytanas waña kashan chay waykuna panaykuna importante. Chayqa wayqiy panaykunanqa alabanzatañacha kunanqa mashkhariyaramushasunman. Panaykuna chayna kunan p'unchaykuna bautismoqa importante noqanchispaq kashan waykuna panay. Chayrayku kay bautismotaqa mana pipas nisunmanchu mana nuqaqa
celebrachimanaj hatun daña nasbaq amaya siempre waykuna panaykuna kay huchanmanta wawachansta qhispachinaspuna kanqa chimrik melnapepsrik Mateota qhawamsharan sipipas nishan llapanta bawtsamunkichis nima manarik wakchallanta bawtsamunkichis ninchu ashwanpas llapan munduntinta rinkichis llapan kay pachantinta rinkichis bautizamunkichis pero ashwanpas mana bautzaramunkichis nillanchwash ashwanpas mas horachampi nishami imatawancha chitaqa mas ratuchaman uyanchayramusunchis chayqa takinata kunanqa urquyruqsunchis alpayrusunchis waykuna panaykuna lluqsirimushanchis decanatura akumayumanta kusisqa chayaramayku nuqaykupas waykuna panaykuna chirichawan parischaykuspa waykaykunanqa churamuy. Bueno, kunanqa kaypina kasha José Puncho chayamunanmanta qankunapaq llapallakichispa wayqiykuna. Santo qillqanwi yakusha José Puncho kananmanta Dios pasini kunta kusyan guerra mucho kamalanta Santa Villa su kinchasyan nanay wakay kamalanta Santa Villa su kinchasyan nanay wakay kamalanta José Puncho chayamukti inay naragruy nakasa Señor Handes kamulanka yaparuna kushananta Kuchalapi kausaktatak ninapaknyankan kinunka Kuchalapi kausaktatak ninapaknyankan kinunka Vamos! Que viva Cristo Rey, que reine, Cristo Rey. Santitamuru namasi kuchay kita con carispa Kuyak ninchis Dios ninchis munakuy wangkwak yawachis Mana paypi inis pakan infierno pagnyang kasyangki Mana paypi inis pakan infierno pagnyang kasyangki Kuyay kuning tiempo kasyang Dios mang achoy kunantis pa Pakarikyanin kichay ka Pakahwanin chay amaman Mincha taragni kichay ka Pakapun kuwis kakaman Mincha taragni kichay ka Pakapun kuwis kakaman Causa chung katekista kuna. Causa chung. Kaymi programa ikitis katekista kuna rimayni. Dios nilanchis hamulas pa istay mangka karinasa Panyalado pikakata kampina waway Lok elado pikakata minapagdakan kinangkan Lok elado pikakata minapagdakan kinangkan Santo Kirkawi Yakucha Kuchup Punchokananta Dios pasen su Takusha Guerra Mexicananta Santa Biblia su Kinchasha Nanay Wakay Kananta
huequicuna panaicuna. Siempre saludando muy especialmente a nuestro director, Padre Bernardino. Y para todos nuestros hermanos presbíteros de las diferentes decanaturas del Arquidiócesis del Cusco. Siempre adelante, hermanos catequistas. Checa no canjes pas ya panch tu soirun sri que kebes escuela catequesos no caicos tu soirui con alguna panaicona pampas tendrá tira cachero y con cos capone cachaico con un punche rimarichanches bautis momenta. Che que con anca mate pairamos un sia rick. Checa con panaicona baut sacos canjes ka man yang calabachrik. Huchanches pampachacunam chimanda pas mozo hurunaman. Rik tugu pshans cristiano runaman waykuna panaykuna chimantapas machitapas raqchu kunachalla rimamsunchis iglesianchis mampas nuqanchis haykupunchis huñuyakapunchis hukniypiqa huk familialla hina chimantapas waykuna panaykuna qhipachamanqa rik ñawinchayanpankimanchis ama hina niki kashan Mateo 28:20 tacharik chayqa kaypiña kashan Padre Bernardino personaykipas ama hina kay lectura ñawinchamas qaykuman amahina chaninchaywayku bautismumanta rimasharanchas chayqa importante kashan kay tema Padre. Allin hamukuy kachu Padre. Alin hamukuy kachu aykuna panaykuna muy buenas noches kay Venancio de Canatura kumayo kay Javier Esquillan Charamsonko alguien cosa pone Dios nisqa neranta kay ponchakunapas vayan de 2 en 2, número 2, significa misionero, nescata, cangonak representante, que se engiche de canatura, como en su manda. En la que tengo aquí, Venancio, ya vincha su manchi, na que pagamos, sai crunch por swapsh, con un punjak seguramente yank, amarengi chacrata chue aquí, Venancio, gente toeki, Javier, y matach con un punjak, roarengi, pues, en una carek. Siempre yank en la buena estoy en esquema para decir con la panaicona que será 7 de la noche con 32 minutos en la mañana Dios pasemente acabaremos estaban chanin para adelante Venancio. Gracias Padre Bernardino, Joko te mantaban hatun kankarena paiki persona equipa Ginaliata Jliapan de Canatora a comer sotimpe. Buenas noches Padre, que no hay cremachareco bautismo manta. Nishami chunkaishkauneo yupaypi ishkechinka yupaypi chayreiko richis hinaspa llapa suyukunata yachachimuychis noqapi inispa sirvionankupaq hinaspa yayak churij Santo Espíritu sotimpi paykunata bautizamuychis kankunaman liu kamachisqaykunata paykunaman yachachimuychis kasukunankupaq noqaqa kankunawanmi Sapapunchau kashasa kay tiempo ochukanan kama nispa. Che medios nispa rimares hansemi. Yo fue cheiki con yo taitele. Hina wa ikuna pataykuna Dios pasiben qawaremos hanchima hina haqayp unchawkuna Dios dinchis kamachita saqirqan qatqninkunaman yachqninkunaman nerqantaq kankunaqa liu llaqtakunaman richish tiqsimuyuntin llaqtakunaman chaypitaq bautisamuychis Dios yayaq, Dios churiq, Dios Espíritu Santo sotempe nishpa. Wayqay Venancio tapuyt munashaq persnek hay qawatachaq bautisawaqaran ishñachu kuraqchaña. Mana Padre, ya con hecho uñacheleta bautizachasqa. Uñachelat bautisaracha. Pusaq unchayniq kaslaqti. O Antiguo Testamento penal soyaqi mana circuncisión de la ramzoin manguera. Bueno, oye, persnek dara yokshengraq bautisamsa istimanacho. Ari yuyakushanin mikruta haywari imagina no qabs chiraq ishkiwata chayman aqnchap kashaqti bautisakuran. Oye, Javier, persnek Padre Bernardino, antia hamikachun tikana tramo sotimpe, gracias Padre Bernardino, no napakit chachimeke, ari no kataps bautizachasqa hochi wawachil dara Padre. Wawachil ari kuna panay kuna ari kunan tiempo pishu wawachat bautizaching, shaking yurak chatanya, wayna sepashataña.
Y mañana que manda poner no canch atento nuestra ponecho canch. Que bautismo pe con panay con kan imam. Forma y materia nesca. Rimeiwan. Entonces, iminas cada que bautismo con panay con bautsakunanka, Dios yayach, Dios churich, Dios Espíritu Santo, sotempeneshpa. Uno chao, hich egoshpa. Chay con panay con chay bautizo. Huaquín vai pananch con canción compasya. Ay claro, don Benash da kam. Wawachalar kanja kamana yo kunjuk imin about sasang asha. Coraj chakachtin about sakung mani que nes o 30 años tingaman chachun. Nimina Jesus pakay punchok con o equivalente haik atah about sakorga. 30, 15 chung guata mchashpen con a tapok te pay con man yakapungucho. Claro, muchas veces hay con la panay con la china con la cam. Entonces equivalente y mandaktintach wawatar about sasoma. Mana yenin pashak shkashan akas yechanraksho. Checa en España wans iglesias ka huchan kahtinya about sans. Pero acaso wawa nish hut saparashka macho con generaksho. Ari kampunia kay adang ebamanta hamo hatun huche pay kuna pikasias cheitaya no caps mana nya opak cuenta trox kane chukara par. Entonces, chilla manta chukama, chilla regulation about saxom chi pecado original den kusuna anchi pampacha con regulation about shmugama. Man ashka paja no kans about sagons chia gashan hoch ne son manjare que hoch razón reke about sagons. Una de las razones por las que tenemos que bautizar es para borrar el pecado, para que sean perdonados el pecado original ya. Otra de las razones Chimandaka cristiano cananchis pach chimandapas caslan reke. A ver, hay que equivalente en persona biblista que Hechos 2, 37, 38, 39, en bautismo. Hucha pach sunaga. Hucha pampacha Espíritu Santo. Espíritu Santo chashkina. Claro, hay con la no hay que benancho. Se chua o cheldar bautzara swingico. Checa mana tanto hucha que con ari que wawakanish hucha sapapone magasha nish ashwampish ari que pecado original pampacha con ampach y de manera muy especial persona que Espíritu Santo. Chashki con aquí para anchipa maigi benancho. Bautismo además que explica para que Evangelio San Juan capítulo 3 versículo 1 2 3 4 5 6 7 vamos a hasta 6. Monaitari vamos a necesariamente Dios paja nas pacha manchana paja bautizar con anchi poner entonces a ver persona que mana 30 años manchaba chuegi benancho más antes sueño la paja ranjere mana que explica estar aquí. Hina padre, Joaquín Catachicon Cache, Guayaquin Scona, Emena Jesus Bautsacaron, Kinsachun Guatam, Pen, Kapaikunap, Che, Hinat Bautsacuit Monango, Che Mantare Maspanchesca, Hochnerea, Che, Onomanchinken, Loxin, Jesus Pacarik. Por ejemplo, no canches importante, por caso no cactare no caps mana pitch William, sino certificado de bautismo y piña ya con nas caiman posach un chepalam gas anotas chip ya con bautas casquet entonces responsable no capaz garantía mama y padrino y che bautas casquet kan bautas kan cascan che manana hochtaun bautas jana mania chakim che hochtaun bautar kaiman che mai خوش para más bashera padre. Entonces, ni que Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 1 a 6 rik o aichamanta nasakh aichelerik espíritu manta nasakh espíritu. Che importante Espíritu Santo chaskinins padre. Cosa y una categoría que con la panay con la kita ka persona que manan bautsachin que para no tak lema man cham shanchirei kucho net interesei kucho guay que guay panas tristemente wawangot estudiachit monan que colegio católicos consos nesrap chireco parroquiatros bautsarachimon convenios guay con la panay con asham shay equivalente no cansra yachananch que sacramento de bautismo ka kispiguitar nanch pahme que panay chireco que muna itseras pinay ko na panay ko na chay kamshay ko niya ki programa radial katiksta ko na rimeni manachok Dios y paisana taekwondo kosirirukson mam. Claro que sí, oye, con panay con oye, Santiago Churemi bandose kita Javier.
Bueno, que pina kashanka chinkasqa churimanta kankunapa huaykaykuna panaykuna. Amaya taytay konqallawankichu chinkaq churiyki chayaykamurkiña. Amaya Diosmi chiqnillawankichu chinkaq wawayki kutikampuykina. Ñuqñu Jesus kuyapayallaway huchallaymanta pampachay kuyaway. Ñuqñu Jesus kuyapayallaway huchallaymanta pampachay kuyaway. Mana alliqan karuna kaspayri taytalaymanta karuchay kurqani. Karuna chayaykuspatakmi yarkaymu chaypi kakikamurqani. Ñuqñu Jesus kuyapayallaway huchallaymanta pampachay kuyaway. Ñuqñu Jesus kuyapayallaway huchallaymanta pampachay kuyaway. Profesor Mushayko, Centro de Formación Cristiana Manuel Montero. Parikampuykita nispami warkuminaku taytalay. Wañusqan karqan kawsarinputaqmi nispami warkukuyaku Diosmilay. Ñuqñu Jesus kuyapayallaway huchallaymanta pampachay kuyaway. Ñuqñu Jesus kuyapayallaway huchallaymanta pampachay kuyaway. Kini de Canatura, Acomayo, Causachon Acomayo, Causachon Catikistakuna, Causachon Chinkasqachu tarikampuykina llapanchis Jesusus nispamarqanki. Wawqinchis chinkakakunamanqapa llapanchis nispamarqan. Ñuqñu Jesus kuyapayallaway huchallaymanta pampachay kuyaway. Ñuqñu Jesus kuyapayallaway huchallaymanta pampachay kuyaway. Claro que sí. Con Cristo. Sin Cristo. Nadie. Alegría, alegría en esta noche. Participan nuestros hermanos catequistas de la Canatura de Acomayo. En su voz de nuestro hermano Venancio. Aquí y allá. Aquí y allá. Cristo reinará. Adoración y pechazo, Dios y Cristo. Adoración y pechazo. Adoración y pechazo, Dios y Cristo. Kamakuas kanchis manta paika adoración. Monakuas kanchis manta paika adoración. Claro que sí. Adoración y pechazo, apunchis Jesús. Adoración y pechazo, apunchis Jesús. Rantico, canchis, paita adoración. Espíritu, canchis, paita y pechazo. Claro que sí. Aquí y allá. Aquí y allá. Cristo reina. Ojato conseguiu a icona para a icona que te selaste. Ya para antes. Ya existe rechazo. Adoración y pechazo, Santo Espíritu. Adoración y pechazo, Santo Espíritu.
paita yupaychasun. Eso. Adoración yupaychasun Santo Espíritu. Adoración yupaychasun Santo Espíritu. Yanapawas kanchisma paita adoración. Eso. Kalpachawas kanchisma paita yupaychasun. Jesús y María, una sagrada familia. Gracias, muy bien. Mañana Valentín, testimonio, Nacho. Testimonio. Ahora, micro de Valentín. Cheka waykuna panaykuna kunanqa testimonio dandaq uyarirsuns pis simillapipas wayqay binansho willaywayku kawsaynikita kunan rimasharanchis bautismumanta chay punay kashanik iminata taytanchisman achuykuranchis chayqa waykuna panaykuna abar uyarikusunchis hermano binansho. Bueno, anchamanas qayqaykuna hukutimantawan siempre nuqapas kay irqichakasqay kawsaymanta pacha hasta kunankama imaynan puriyninchis chayta nuqapas compartimosakich wawqiykunay. Bueno, pues nuqaqa kanni nasisqayqa riki kay Quispicanchi Urcus llaqtamantaya. Hinaqa riki comunidad campesina de Ocoran chaypi nasikusqani. Hinasqa riki anaqa nisqayman hina kay bautismumanta parlaspa unquychachayqa nasirqani chayqa riki usqayllaman bautizachiwarqanku wañurunmanpas nispa. Bueno, chayqa wayqiykuna panaykuna yuyaychata hap'ini papay catequista karqan catequista kasqa chayqa pusakachawan hinaspa papaypas mana qhali tarikapun a 1 de agosto p'unchawpi riki yapaqqa siempre chay costumbre llamat'ika chay ninku riki wawqiykuna panaykuna pusaq watachayaqmi kasharqani hinaspa riki machasqa llamata hap'ipakunku riki catequistaya karan pero machallarankupunia hinaspa riki maypin kanman munasqa wayqpanaykunay ñawinta riki yawri pasarqapun aqnata riki chayqa chay ñawinta accidenta kapun ñawinta accidenta kapuqtin bueno ñataq padre riqsiranña chayqa usqaylla apamunku caballupi apamuspatqa riki usqaylla qusquman apanku chayqa manani qusqupa alchayta atikuñachu chayqa padre Ignacio Senusay pay Waru llaqtapi parroco karqa riki pay hasta Arequipa kama apan manapuni ni chaypipas atikuranchu alchakuyta chaymantan wayqiykuna panaykuna kay papay siempre sigllaranpuni catequista kayninta aqna mana ñawiyuq ñawsaña kapurqa entonces pay papayta pusaspa nuqa puriq kani papayta pusaq kani sábado andawaylaspa curso kaq chayman riq papayqa chayqa nuqa pusaq kani chaypa uyariq kani hasta mijuna ima waqachayaq bastante mijuna kaq chayqa mana mijita atiqchu kani hinas waqapuq kani hinasqa wayqiykuna panaykuna aqnapi nuqapas ña papay yuyaychayaq ña kani kuraqchayña kani ña escuelata tukuniña colegiomaña hinaqa riki nuqapas nuqaman ñantapuniña rini manaña papayta pusaniñachu sino nuqallaña papaytaqa pusan qhipay qatimuq wayqichaykunaña aqnamanta qallarirani wayqiykuna panaykuna puriyta chaymantapas mink'awankura huk ladoman hakuchis chayman risunsi nispa chay lawkunaman puriq kani mana allinkunata ñawiwan rikuspa mana ña ripuraqanichu chaymantapas yunka uraypi mana ni misa imapas kanchayqa yunka uraypipas siempre sapallay montañata rispa Santa Calcata apaykuspapuni riq kani chaymanta risakuytapas risakuspapuni puriq kani aqnapi imaymana sasachaykuy wayqiy hamuwan qallariqa facilmi purinimi sasa waykinqa ninku riki munasqa uyariqni Diosta riqsirkuna kunanqa kusin kani mana wayqiykuna panaykuna ichapascha imaymanan hamukun taytanchispa siminta qatikuyta munanki paypa ñanninta puriyta munanki chayqa nishu sasa wayqiy panay
imenan carteranta que rato carpe purir consrik chaki puri rumi kishka kaspi anchayhinan inita purinki Diospaj ñanninta purinki chayqa problema kuna hamun sasachaykuna hamun waqaykuna hamun imaymana wayqipana chayqa aqnapi hinas purikuni mink'awanku bueno ofreciwanku tukuytaya huk lado marinaypaq riki manapuni aqnalla purisilani bueno problemapas kan familia ujupi chaymantapas bueno pues sasata kawsaynita qhawarini dudapi kapuni hinachu kapunkapas nispa pero ichaqa yacharanku yayakuna urkuspi chayqa bueno kallpachallawanku manan kan yachakunki kawsaynikita chayqa sigile aqnata sigini chayqa bueno certificado padre a ver José María Chema Cacharanaj chaymanta padre Antonio Guardamino Ocongati llaqtapi párroco hinata padre a ver Ignacio Senusei waru llaqtapi riki párroco paykuna certificado qanku chayqa certificado tonqapas ripuna huqlaw llaqtama entonces chay certificado ripispaqa presentakuna chaypipas sasachakuy kan wayqaykuna panaykuna dudapi kapullanitaq entonces aymenan kanman chayqaqtaqcha pasapusaqpas hinas pastorman tukupusaq pinsashani chayqa ama kallpatapuna ruwana wayqaykuna panaykuna kallpata es que yachashanchisna chayqa imaytata qitar nuqari muspasaq imayna kunan chinkaq churimanta riki takimsharqana anchaymankina ya kallpata ruwanchik sigini gracias a ver congregación lunes de chascuanco chayqa Rosariollapi Pilpintupi, Acupiapi, Sangararapi, Acomayopi, Purimuni. Aqnata wayqaykuna panaykuna Acumay llaqtapi llaqtachaykapuni chayqa comunidadkunaman purini kunanqa gracias que medios son conta radiokuna kan celularkuna chaypi chapinta facilta tupanchis mana chaynachu karan sino comunidadkunata lluqsina kap comunidadkunata puñuq waykin huñukamunku waykinpiqa mana imayna wayqinchikkuna pananchikkuna bueno chaymantapas imaymana unquy hap'wan wayqaykuna panaykuna hasta kunankamapas mal kana munasqa yaraqni pero gracias papanchispa munayninpiqa ari sigiselanipuni accidenta kapuni columnayta malugrakapuni total postrao kamapi churakapuni mana puripunichu muquywan puripuni chaywanpas umay aysakachawa umayna aysakachawanchaypas rishallanapuni misamanpas chayqa riki wañunanpaq ñataq ña último p'unchawpaq nispa ñuqapas churachikuni crey nata riki wayqaykuna panaykuna unción de los enfermos padre Isaías chayqa riki chaypaq chaychamanta pisillata alchakuna aqnata wayqaykuna panaykuna sigini chaymi ñuqaqa papanchismanqa de corazón hap'ipakuni mana puni kacharikuyta munanichu gracias papanchis hampuan papanchis kiñanninta purinchayqa kallpata ruwani hinaspa kay programa radialtapas padre Flavio Wilca Leva paywan urqurayku 2004 watamanta pacha ari media hora chaylla puriqkayku padre Pankusk chaymanta kunankama ñuqaqa wayqaykuna panaykuna guerreros sonkunta ari comunidades campesinas nisqakunapi waykin llaqtakunapipas tupachanchis ñuqa wayqaykichis Venancio waqanapaq a veces que testimonio wauqay padre Bernardino, Genlet wauqay Valentín, wauqay Javier, wauqay acompañado que gracias padre. Muy bien, don Benash Nisharengue, padre Isaías Onshon Chorapsen, persona que año pone que vas piensa corengue chicho Onshon daño mañana corengue. Are padre porque pacto wañi mams nis tomana lenta ponen para con che que Onshon Chorachikon hinaka. Chimanta purere pune iske bastonio kachas baston kachare pune hojlawana purene chimanta chikuchelena esakachao señora Elena pusakachao agnab khalian padre. Costa, chimanta yaqin sheren como catequista kona persona que mana yang sotias khalechken asham yang ashanke que parroquia como yo nasrape o yaqi benansho haik watanya radi premashenke imersta remen saponjo imaradi pitahme. Manasqa wayqapanaykunay ñuqa 2004 manta pacha qallarispa ari media horalla karayku yaqa tawawata hina chaymantataq cambiayku 7 de la mañana hasta 7:30 kajkayku chayantaq usqaylla ripunay kaq padre wakawan purinaypaq chaymantaq cambiayku 6 de la mañana mana chaypas importante ña obrakuna hamun llank'apakuna siempre
faltan poner familia prik liancapacunaps y maps checa no caquiquiñat padre David aclarar con hora 5 de la mañana. 5 de la mañana a 6 de la mañana checa hora manas papanches past acaconeta liancana past acaconeta hasta conan cama sección padre Mana chikaya kuingi, tota llama de charita. mano papá gracias a Dios papanches cachtent jalea con purin checa mana Muy bien. Un testimonio de Jona Panaga. con ambas calpata roamuna mano jepa coi japonch padre Bernardo Bien cosa que Jona Panaga con ari, mañana kota kamishke pore kachimanta kawanari kun shimana kolakancho y mata mañana kota kai pasal morajin spiro que Jona Panaga con no kansa confianza Dios en sich mana kolqachka imanya kanje pishani que Jona Panaga con sich chaqapun inish kan chaqa Dios nis khachora mulasan shipuna ima bendición da pishana tenga cosa que benancho o que balante ema se nias tokuna ben shpanta mancha arab shash Ari konan willa guicha manachu chayera mugis ma kona banagona konan sábado reki lares liachta aparikushanqa curso de catequistas li apalexiari hamingis lares liachta to pariamshasonche sábado punche 8 de la mañana manta hasta domingo punche ver kona panaikona ya lares piña to paramson chigan willer ki kasharan konanqa ora ka miércoles de chaqa maiqan de kanaturam rek hamushanqa quebrada onda cheqa tirare amingis ver kona panaikona hina kastanqas chile mandara padre. Muy bien, muy bien, pana que programa radial que está con los remaining que se horas pero con de la decanatura de Acomayo che como con Bina Joe con Javier Chimanto con Santa Cruz posare como son los decanatura con tu crachingori cosa con pana con pana con de la parroquia de Pomaca en Spain na vacación que son sipatak no muy bien. Hoqpaqa kuna panaykuna wayqi benancho arapapis kaypakasha arapanchita tokasun mana arapaqa puñunmancho monachataq nuqa taykimusa hinakatanga ki kamalaraqcha programanch tukayakapusmancha mañaykushpancho yaqibanayti Ari kusa Muy sarik suncha kuna panaykuna mañaykusunch kamaqnis Diosmanto taykiwan chinke pusunch ña 8 de la noche nisqamaña charapunki programa radial katkista kunaq rimayni chirayku qan sunchis qulliana Dios Yaya Dios Churi Dios Espíritu Santo sotempi hinataq kachun Jesús gracias tan como kiko Dios leki causa y cosqaykumanta kunanqa Dios le qampa munaykipi wasaykuman por repsaqku imahayqa rimarrimusqaykupis Dios le qispiku itarnaykupaq kachun Yeiku hanak pachapi kaso tiki pechasa kachon kapakainiki no kaikuman hamuchun monainiki roasa kachon imenan hanak pachapi pesineta kei pachapipas Sawa punjet antaikuta kunan kuaiku huchaiku tare pampachawaiku imena no kaikupas no kaikuman chitokunata pampachaiku hina amatak kacharewaikuchu watekaima orgunaikupaq yalleraq tukuy mananimanta qhispichawaiku hinatak kachon Muchexay que María Dios pa gracian juntas lankenki apunches Dios kan warmi kunamanta qollanan mi kenki wisakimanta paqaremo Jesús wakiri qollanantaqmi a Santa María Dios pamama nuqayku sapakunapaq mañapuayku kuna wañuyku pachapipas hinataq Gloria ella paqchuri pa Espíritu Santo paqpishkachun imayna ñawpaq karankunanpas wiñaypas mana puchukayñaq pachikamapas hinataq El Señor esté con ustedes con tu La espíritu bendición todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes para siempre. amén. Muy buenas noches, hermanos. Adelante con la música. Cheqa taytanchaspas kunanqa alabanza tañataq tusuyas paripusun suwaykuna punaykuna catequista masiykuna qankunapas ñawpaq llamanpuni puririsunchis a ver mayqantan riki takiyaramsunchis suwaykay a ver bueno el que con caipina no canchisca reponans papá Jesús taytans niwan semileta junta inispa Jesús taytans niwan semileta junta inispa Kachi kachis kai pachapa Kanchai kachis kai ulopa Kanchai kachis kai ulopa Tukuy manduka marispa Dios nichis pa atuniwa Paikiki yaya yang chismi Kai pachata unan chapa Kai pachata
Hakay tiempo que panay chica Francisca. Sapachuri y Zapapas, Dios taitama ofrecerá, Dios taitama ofrecerá. Kuna tiempo que panay chaikina chukau sasianchis. Chapaya, cayañas, guerrañas, guayuyañas, guerrañas, guayuyañas. Antes una causa y tacho, aquí para su asianchi. Dios niyanchis, tamas casunchis, pailawana suya causa, pailawana suya causa. Pailawana suya causa, kutimunay kukamanyo ay ikuna panaykuna. Kutimunanchis kama, hok programa nechtina kaskampa tu parusunchis. Cristo murió por nosotros, resucitó, aleluya, aleluya. Cuarta icona, pona icona, domingo taya tu parusunchis.